Day roll ni laya changin Celine Dion chuan ama thir tu te mitle beng atitlai to a chu wang chuan awang laya thil ro pui tak tak a then po hi thilmak ani hau lo mai American TV a aron inlan atanga Grammy a aron inlan thut dan zong zong te kha hezai thiamin a fans te makti wanga ang phuaw khoba asiam dan ngaihnawm tak tak te I han thlir ho te ang kumsang ka zakwa somriat pali khan kumsom paruk chau alani lain Montreal Olympic Stadium Bob John Paul pani na ma a Celine Dion hi azaya khami truma azai kha khovel shiat ani chauna zinga mi ani nge yang kha performance kha atan apoimo hle a anram chung maya shiat lo chin kha khovela aron lar chau pha ta ani mi sing ruk zet ma a ani kalom ti hla aron sa a ongai zon om tak mai khan lungron taka sa in angai thatu te zong song thin lung alwa ne hle ani pop ma a azai nu khan Celine Dion chu aron lar ta hle a zai thiam oki sang tak nei tia shiat a hlo pha ta hialani he zai thiam la naw pang tak ta na hun chin chha tak tak superstar ani na tura kailon poimo tak ania khati laya an interview na a Dion hian kadu thu sam chu international star ni hi ani te in alo soireng bokani My dream is to be international star. kumsang ka zakwa somkwa khan Johnny Carson host The Tonight Show avoi khatnan American TV ainlana a album Unisonami Where Does My Heart Beat Now ti nge mai mang khan ama thir tu te a oyani Carson po in kha zai thiam tharlam laka khan fakna thu bak soi tura nei lo talen anei thatak zet te rol nung chang thatak ani a meng chu Celine Dion ni in azai le a chanchin hi in la shadon chawani ti in alo soi nge ani he late night show aron in lan na poimo na hi soinom chi ani hau lawa a chan chu American TV N2 te nena a in me sha chan tirna ani mai ba ka hun local zel tura a hlo tlin na ma choi tu ani miaw wangani sangka zakwa somkwa pali khan Celine Dion chuan headline aron lo le ta masetun trum chu a omoi sang tak wange mo top chart ta ahla alan le tak wange mo lamni lovin a manager Rene Angelil nen anin nei wangani zok tlat khati lai khan Celine Dion kha kumsom ni paruk mi ania anin nei na hi Canadian TV ti chwa ani hialani December ni som pasari sangka zakwa somkwa palia anin nei na hi a hmuhnawm lo ti rual ani lawa amo korpo abana changa anung lama anu more top thengin lace le crystal manga chei vekani a thui dana moyin a in me tak zetani ani nei na khan soya hlo em chan pakhat dang a om le boka chu kumsom ni paruk laya a pasal nen an kum a in thlau kha ani atira chon Dion inu hian engkop kha arem telawa ma se anin hwal ma in achung te chu a min vek man thongani annu patan chon anin nei na khan in pek na in za ton na le in mangai na a entira midang ta ni ro chuan anin nei na khan mangai na chuan enghar sat na po apal tlang thei ti a entir thung kumsang ka zakwa somkwa pariat Oscara Celine Dion performance kha a perform to azonga chinchha tlak ber ti a soi hial ani chena Academy Award voice som sarina khan film lar turu Titanic ami My Heart Will Go On kha moi takin aron sa ani kha My Heart Will Go On hian Oscar khan Best Original Song Award adong tarenga movie ballad to zinga lar ber tia chiar ani pha tareng bokani Chumai bakal chuan soundtrack shal hlo berni in copy makta duai somthum an shal hem maya My Heart Will Go On chau hi Celine Dion in movie lian thamatana a track sak hlotlin pui om chun anilawa hemi madaya Beauty and the Beast movie soundtrack asak po alar hle to bokani sangka zakwa somkwa pariat Oscar perform na a Heart of the Ocean 3 hour chungchang kha Rosie O'Donnell nena asoidanin Khachi kha engten ma aum lo nan zan khwa in garden min sui kwal renga ti ina shila a bodyguard som pani zinga pali te chu
achi chau chu veng le en reng turati anni thu asoi khamizana kha thi ka or thei kha kalomin van nei ka inti tak zeta arei the ang per or ka du wangin kamutlai pha hle bokani. It's like nobody looked at me in the eyes that day. That was the necklace, but I was the lucky one wearing it, and I had a great time. Yeah, and you did such a great job. I went to bed very late. I just wanted to make sure that I was wearing it for as long as I could. Really? But believe me, they took it away from me after. Thank you very much, Celine, for wearing the necklace. Thank you very much. And goodbye. But that was great. An hlau thong lutuka engtiklai po in kha thinlung lem diamond tree kha an en reng mai ani atibok Celine Dion trademark anti mai azai pa a oma ben chin dan kha kamithi a or tum kha chuan alo nuam che alawani ma na thi chu engtin ma a omlova ma se akut atina deu ti in asoi tlatani Dioni Chanchin ngaihnawm takkan en chun som le ma in school naw pangte ta na Chanchin lom om tak ngai thale lok te ang tunlaya zirna chale hmuhnawm tak fianjal box si a fi to si lava zir theina kan dab ru fau chin ti sha in Emmanuel English School durtlang te chuan class 9 atanga class 12 zir tur te tan admission an hong meka he school a hian daily hostel a lu thei ania zirna atana sen sau atlem zok na chungin lotlin na thazok ichang thei nge yang Emmanuel English School durtlang a hian seat atam lo wangin lut du te chuan an phone number kan tar lana hian biak vat mai turani sangka zakwa somkwa pakwa khan Celine Dion chuan Oscar bok Chanchin aron nei le hata mase tun trum chu fashion lama ani dai thung khati lai khan star tele early star te chuan Academy Award vela korfwal moi tak tak an hachina Celine Dion ro chuan silkwar tuxedo aron hatlat mai chupo anung lam ahmalama aron da tat mai bok khati laya khatianga aron in chei khachu aron advance care mai ati lau thai lawa kha a in chei dan chungchang people nena asoina a kha thomno kan hazet khachu mi zong zong khan korfwal an haveka tuman ke koran havelo khati laya in chei chin dan kal mang khani ma sila kangai poimo lem lawa enge ka hak tur ka thanga ka du ka ha ani mai ti in asoi kha tuxedo war zet khachuan award show fashion a chuan history asiam chiang hle a Celine Dionin kalphung pa ngai pela ris alak shelo zia a pholang na sa hle bok tin khatianga a chet na khan style dik tak chuan ramji anei lo ti atilang bok ani kumsang ni panga a Hurricane Katrina atlo zo nu lok khan Celine Dion hian thinlung khoi tak interview apea Hurricane Katrina kha kumsang ni panga August kha a athlenga hemi wanga tuar te chan puinan US dollar makta doi khat zet pe ka intiam nu loka September tha khan Larry Kingan a interview ani an interview laklo la hin a in zoom zo talawa an torna le chan puyan mamo zia a soi chwa pha ta hialani Las Vegas a om chung chang soin Larry ne na chuan kazai theimeu lawa ma se min en tura ron kal te tan kazai lui sham shamani ati US sarkar ne na anmo phurna hlen tura shilpo a she chuang lo engtin nge second khat lek chunga mi zong zong that tur le nunna ti chetura ramdanga thona thon a ol sam em kan ram rong hi kan bolanga yani ti ena soi hial mai angai dan chuan Iraq indo chun zom lawa Katrina wanga tuarte in le lo nei lo te chan pui kha ram rong bol na ni inangaya chu chu athu soya khan alang chiang hle ani tuna hian tu yan nei thainan an tong try meka chu wangin tui kan thon nga langa yani kan check te kha enga tan ma antilo te in asoi bel bok interview chu hlamanga tong try na ur sun tak nen akhar zuya thanem ngai taka athu soidan le achet dan khan thir tu te chu athong deu mai thai nima sela khovela danglam na thlen adu na le a in pek na kha chiang takin a mu thei thung There were nights when the wind was so cold January ni sompali sang ni somparu khan a pasal le a manager ni chen Rini Angelil asuna chuwang chuan February ni somni pathum sang ni somparuka Las Vegas a perform na chin Decalosiama a perform le ni po kha atan chuan alung sia thak khop mai ticket zong zong an tha zo effect na concert chu a pasal sha jengna ursun takin a inchana a pasal thalak sang sang an tilang na sa hle bok Celine Dion chuan a pasal sun tak tan Barbara Streisand la
With one more look at you, ti kha asa a. March sang ni pathuma in Chan. Las Vegas a show anei chin huai hot na konga. Apasal Rene Khan dit mun poi mo takalu a. Katia show a hanlet le Khan. Caesar Palace a show voice zakwa somruk paruk anei na ania. Sang ni som paruka Khan. Celine Dion chuan khamikum chung Khan. A show voice sang khatna nei man nge yatum thu apuang ane. Lung chetak chunga alet le na Khan. A fence teril ru a ne le a eizon na atana atumru na le a inpek na an muchiang le ane. Kumsang ni som paruk vek Khan Billboard Music Awards music kovela atho lok em wangin Icon Award adonga he events hi apasal thi atanga thali nu le kanei ania khathil ril rukhoi tak bel cha tur Khan award plan tur hian afapa really Charles Angelil chu ansoma he thil wang hian Celine Dion chuan amit tui adang zo talawani kha ka tra wang hian ka ti pal lutuk ka chung tele ka fa te tan hian pachang taka om ka do ani ti ena soya apasal sun tak tan a award don kha lanin lom thu a shil bok rine hei hi itana ni show chu akal ze langai si a ti ena soye ti chuan Queen la The show must go on ti ngai mai kha lungrun takin asak sunzom ngal bok sang ni som pathum BMA kha chu a phu hlia award adon wanga chinchia tak ani mai pe alama lungchim taka apasal sha jeng na hun aron manwang te po Khan sha jeng a hlo nge yang le kumsang ni som pasari Billboard Music Awards Khan Celine Dion chuan moi taka azai mai pe alama kormoi taka ha ka wangin mi zong song aron thong le ta akor hak kha designer Stefan Rolanda design ni in a stylist Loro Chathan ania korfual war moi takani aban khalian takina puka angong po avi thuk nangyang mai bok tere umang an cheina chu mititlai chungchuang tak ani rengot maya Roch Khan akor than kha Celine Dion ni lakachangin athukrut lata aha khundon chepa chaw a entirani Hollywood Reporter in an interview na Rod chuan avoi khatna na Celine Dion a hmu tir laya thil theng kha asoya khatia a han hak chin Khan a phur ema dressing room atanga alo choa dar thalanga ain en Khan wow ati ringotani ti ena soye Rod chuan Celine Dion tho puinom zia soyin lau anei lau ati hiala he me che hian engthom no po ain me aveka engpo a hatheya engpo ahadu angai na zong ani chuan angai na topa midang te dan ngai dan tur apoi salem lo chu ro pui ka ti tak zetani ti ena soye Met Gala hi kumtin anei chin fashion utsuak tak phauchin na ani awangin mi te sha jeng tura in chei chu thil har sa takani Masi Celine Dion tan chuan ama thir tu te ti lom chu thil har sa ani ve haulo sang ni som pakwa Met Gala Khan Celine in cheina amik takin alu cheina chuan fashion khovel atilom ple khamikum Met Gala theme kha camp ti ania Celine Dion po hian atira chuan ashethiam che aloni in a soye masi athom no ha Khan ahwai senzia apho chuak chiang hle ani red carpet Khan Oscar de la Renta kor a fem po terewa chei chwa afek pound som ni pani zetarit aron ha chwaka mase alu che na zo kha ani mi zong song mit la tu zok chu a crown kim kha sawamul pan tak manga chei chwa afek ni in ar on moi tak ang mayin alanga kor common law tak aron hak na Khan fashion icon ani zia aron nem nge chiang hle ani beisei ange hin fakna po adong na samol mo hle vok me po in kem chung changa chuan thil chiang tak pakhata om diva te hian anlo thiam ber mai anti hialani kha November sang ni somni pathum Khan Las Vegas NHL hockey in khel ena kha kumli nuwa wantang ma in lan le voi khatna ani kumsang ni somni pahni Steve Person syndrome anei ti apon nuwa Vegas Golden Knights tele Montreal Canadiens te in khel Khan Montreal Canadiens chan turin aron kalani akho team te mutura locker room alu Khan mi zong ngai event aloa afapa pathum te ron chuayin team member te achibai lai le tha alak pui lai mo anibok Canada Communications Vice President Chantal Maccabi po in a Instagram Celine Dion ne na an thalak posin
Nimina Las Vegas kan game at chuan khwal thatakin min ron to a min thopna awangin kan loma nang male ichung te kan hmu thei kha kan team kan hlim tak zetani ti ina zia ashisel na lama har satna na satak atok chungin anat na hi ne a stage ki le ngei atum ru hle a ama shichiang taktu pakhatin people ne na ala beidong haulo azai le theina turin anat na hi ne ngei atum ru em ani ti ina soye I can touch the sky. I know that I'm alive. Celine Dion hi sang ni som ni pali Grammy Awards sa khan soilok mi alavin aron inlan thut maya Album of the Year Award lan tura aron inlan khan mi pui abara khai chiang hle ani Stiff person syndrome natna awanga nasataka atwar chungin atumru na le music amangai na chu mu thein aron tar langa source pakhat chuan OK magazine nena Celine Dion hian biru ka du to lo ti in asoi hiala kha ceremony a khan kutbeng hlwa chungin standing ovation anlo pe ani kha Taylor Swift nena a album Midnight's wangin Album of the Year Awards chu za takena hlana ma se award ahlan ma hian an lo lum dana lom thu asoi masa ani in zawaya chunga kalome keipo in ka manga evek cheu a in moi hlom tak zet helaya ka hi kalom ka ti hian ka thinlung chung ril bera changin ka soyani ati Celine Dion tumru na hi ama nga sang tu te tan chuan chona le enton tak ania Grammy stage aron inlan khan chiang takin a mu thei bokani Milarte news silo subscribe vela Milarte chanchin ngaihnawm tak tenen kanin mu fau don nia